Ah, diteangan Kak Ima. Oh, Nyaya naon? shooting teh jadi moal. Oh. Jadi tuh ceng. Gak batuin teh jadi mah. Penting, Nya. penting ke sisanya. Penting teangan. Tapi rek shooting mendiki aduh kadawuk we panjang kene. Heug atuh di make up heula nu alus wajah teh diganti atana pibukna potong. Jeung kita buka potong ke salon. Buka duit beh. Buka duit. Heeh. Aing mah ceng manusia biasa tuh buka duit mah. Ya. Tah. Beh, Naon? parkir ka salon, merelin. Bisa yang apa? Dapat aja teh duit. Duit. Oh, atuh tiba lagi nu kitu mah duit. Ada juga salon. Kita mau beli gitu. Nya, Herakeun. salonan halus. Apalah cenggel lah. Ra, Ayalah pokoknya mah, kewe samper ka imahnya. ke samar ka imah. Siap aja ceweknya. Hujan, masih kaburaan. Siap. Salon. Aing mah shooting gitu patutnya aya bau gondrong. Ceng, hayu. Heula beh, kan beres. Beres. Tadi dia ke dia. Apa jadi ke salon? Ikir beh ke salon. Dan tempat tuh nih. Aduh.